Jako su zanimljivi ovi kanali. Jedan deo je kružnog tipa, ali ima i ovih kratkih bočnih krajeva. Evo malo stalaktita ili ti ovih pećinskih ukrasa. Postoje stalaktiti i stalagniti, a jedni idu sa plafona i vise dole sa pelanice, a drugi se dižu sa poda i taloženjem se penju gore ka tavanici. Ranije ovdje je bilo dosta slepih miševa, sad ih ne viđam. Evo, ima i osvjetljenje koje trenutno ne radi. Ili ja ne znam da ga uključim. Uglavnom dosta ljudi dođe, a mi smo palili. Vidite ukrase. Aha, ovo je slepi krak, ali baš lepo. Evo gore. Idemo nazad iz ovog slepog kraka. Taj deo koji se ide kružan je jako nizak. Ima jedan krak levo. Pratite ove kablove koji su u stvari osvjetljenje ove pećine. I kružno se vratite na gornji izlaz koji je opet tu spojen sa donjim. Evo ovdje se skreće levo. Ovdje levo. Ovdje je jako nisko. A mora da se puzi. Ovo je ulaz, a posle sve normalno. Evo još jedan krak ovdje. Dobro. I sad se ovdje polo čuča, polo savijen. Krećem dalje. Evo, ovo je gornji kraj. Odmah dole desno i donji. Vidite da su zidovi prazni. Nema pećinskih ukrasa, odnosno tog nakita pećinskog.